Okay, hello, and welcome to E-Gospel Sunday Special Live. Live in Vehozo Sin of Chung Jiwa Kipatu kan sayin masapenin kahin lim chi venahi. Dunia hi niki ho lim kit ding ohin pat som cha. Hello, and welcome to E-Gospel Sunday Special Live. Live in Vehozo Sin of Chung Jiwa Kipatu kan sayin masapenin kahin lim. Okay. Kipami ele ana lut tau hetin ke holim na diwahin viewer ho hung lut so ta in na ho zo kan lim chi win ma ho hung lut de ho zo na layan ma ho lim to go min velin na ho zo se viewer ho zo si kan lim kin in so la tu nya ni ke holim de hi at thumbnail title ha na mutawin Bible Pathenthu thuhil chole GMFDI gamsungova lhagao thuphon heta na samama lhagao lamdang thuhil hejete ni hi Pathenthu ni pi saya ama ho ni pi samti hi ka hin te ka hlondin hi in heje hi ki hil na ki phona ki pui zang na ki su di na hi in heje hi thil dangai na la lo divin ka hin tem ki ne ai pi hela tu ni hin tu na ka hin ki holim pi ki ding hi a hiya hele ai ho evangelist so ta so pepa evangelist so neo ama sapenin kahin lim kit ni ai punang man phat tam ta na hin pi kit jin na chunga ki ba thu kan sein e gospel meaning kahin lim kit ni pame na bon savin we were also say kahin lim su kevin phat nuk tan mang khom ki tive man theidan danin hele tu a hi tu nia hi ibol ma bangova hi comment chule text whatsapp text ai lawa hele comment a hi kahin tip na num pen kahin tip na num sang pen chu phiam tele question na do no mo na sei no ma hele hin dongovin ai hin la piti sei da thu man lawa na mo ham hawan no thu na mo sei de lawang lung set tanin bol hi win lang phat man tamin ji chun phone number kan pi jong hi question na nei wale hin text ovin question na nei wale comment na hin text ovin na comment no yong hi ka ke ho na hona he chala he ka hin koi de ga ve leo chun chala hi na comment ho se he hung so do de he che he tu nia he koi na comment na wa ipp ham hung do ho chu ban bana he hung so de he o ji chun comment hin bol vin lang question ho hin dong vin hin la thil dang ho wang hi man lo ho wang hin sei hi ti vin lang je cho hi phat nin tin hele ke pa me tu ni ike ho lim na di wa hin thu ma kai ta bang khat hin saying ka ting ama sa pe na dingin अच्छा evangelist pu nazam kazai okay nang ma na avelin evangelist pu ilim kin ve ma jong phat man tam ta te ho a hin su onga to a hi life a yung kholim kit ding o hin ji chen ama jong pathen pin tin to a hi thuma kai ta bangin thu khat la ni hin sei wang vein kating tu ni August 9 Sunday live discussion na kaung alhang pya kaung ki holim na ding hi pyam te ale GMFDI mona lhagao thu phon alhagao win thu a phon do khole Bible hi ki tu hinam ki kalham ti hi kan se hon ding alhang pya kan se hon ding hi akikal no ho hu Bible a ko na kan bet sa hon ding chu jong le GMFDI muna thu phon ta san ho in Pathenthu a hin sei do ho hu engaya hele thil akidang ta hin jep do min hi cho jong hu Bible ni pi a sei mongam ti hu alhang pe kan sei hon ding tu nya chi chu hi in a khat na a joy ma a khat na kan sei di hon ding chele idan ho na goal chu pathen na man
amang cha eti nu jing hola min an sei do che neu kha kan min pha je planning ban le lhagao maya ki hal ki ti hi bible a mong nam ai lawai le ipi ham thil ha ki that thayam na ti hi cham cha kha kan sei planning chu zo ting le thupi diwa hung lut na diwa chu ku ki te hi lhagao Israel a hi ati chu lhagao Israel hi bible a ki mong nam na chu le bible ni pi sayam Israel chung chang thu hi Israel hi khat ham na ai lawai le bible in piti se mong am ti hi in sei de hi aban ting le GMFDI hi hobung ham ai lawa le hobung hi lo ham so le bible la hi I chan gaya hi tabang thu phon namuna hobung hi lo khat chu I chan gaya bible in iti asayam ti jong hai kan sei landing so le azo tin le thil dang dong sei naw tin a chain langa in sei mana ba sei ding o chu pe ham tia hele nu chen kholamin pastor te ho EP authority ne ya akowa na pasal dinglai phalai ho chunga thu anei khum gut le modern witchcraft chung chang thu neu kha kan min pha thon de he ji chun hi chu topic ho hi ka bol nom pen thon chu pe ham tia hele bible in Pathenthu hi ai ho dinga Pathenthu hi ki hil na ding ki su ni na ding ki pho na ding chon phat ki sin sa na dinga phata he ti banga chu hi je api pe na ka hin doi hana kan bol han ding a hi in he jong le thu kan sei ding ho hi Pathenthu pai mo ta he di wa lom jong omin e juna ba na tu la ya il thang e gam sungawa min thang ma ma GMF tu phu to ake to la ke to lo chung chang tho kan bet han kan sei hlan de o hi je chu hin tinยิงนั่นแหละ okay hay le thuma kai ding in hitin sei nge so pete ho mi tam ta chun GMFDI thu phon khoi ta san lo mai theu hi jong la no dinga ka hin tu mo chu pe ham te hale GMFDI thu phon adi lo I hi het no wal he cha ko na jani sab sunday ni ho chung ka se hon te ipi tabang itia he cha hi sound all wala ma kai sound no sound all wala ti wala check hello check hay le ni jong hintin ta san lo hon jong Pathenthu iki hildi ina diu na ta san hem ina inel ha an ho hi bible in pi se mongam bible thua hi iki puijang diu je a hi ki dei je achu hung ki bol ji a hi in chule thung ki sei ho hi GMFDI muna ta san ho dinga jong ki khol na thei na ama hon jong aki gel do na thei diwa ki sei hi in a phalama ila dingu ki ho no ho hi thanom ta I hung zawa I hin vet diu hin tin ai le thuma kaya kan sei num chu pi ham te le ai ho in GMFDI muna lhagao ahung ki phonge ki ti hu mitam ta chun ama ho het khama chu anazui ole tua hi ipi titam tele mitam ta in ata sana azui a hi lungtheng sela zui jong anum mai the hi Pathian hi mo nge ta zui jong anum mai the hi ai hin la ai ho in Pathenthu ko na ivet nova I sei do chu phem te hele Pathian hi poi Pathena ko na hi poi ti chu kitchen ta le long lova ki sei do chu a hi in ai chuna ba na ama hon agel diu le I hon jong igel diwa dei sa chu pi ham te hele masape na thilha itiu thilha ti tenga I pi ham jo teng le en sei diu hin thilha ai lawale lhagao lamdang in a ho PG na a bel ji ho hi koi ho hi ji ham ta he bible la ivet na hele pathin lhagawin
Pathenin adal ha mi ho ane hi ji chu Bible kitchen ta le lamdang ta kichi pena imu theu chu pe ham te hele so leng pa thu sim chu hi so leng pa thu sim chu first Samuel bung som ni legi na chu imu ding o hi in hi chi a thu sim chu hin sei sao pong ka ting kan sei num chu pe ham te hele Samuel them gao pa hi Bible chang chu ana sim leo chun hoi ta na sim leo chun Samuel first Samuel bung som ni legi abul langa khon sim leo chun chang se gi tam iza tam a kho abul lang pa kho sim leo chun Samuel them gao hi thi ta chu khat na Samuel them gao theta abana Saul hi Bible chang chen pi se Saul hi pathen lagawin adal ha hi tai chu he ja chu ipide tam ama hi pathen in jong ho pi ta lo them gao hon jong ho pi ta lo gao vision elo le mang dreams o azong ho pi ta poi te cha bulanga cho ama hi pathin a ho pi ta lo them gao on jong ho pi aji Samuel them gao thi ta chu koi ma pathina kon mo mong thu phon chu a ho pi lo pha na hi man pi bol tam a so te ho akowa doi kung pi numei khat ni ko pi ni go hol pi ven ti le endor khopia numei khat aga mu chu tu lai sei de mai bi ti do ham na doi kung pi ti do ham ama ko ma chu ga chi a Samuel them gao pa ni hin ko do pin ati cho Bible khu sima hele Samuel ahung do dana ke lo he cho ai wanga hoi tan vele chun pathena kon hello Samuel la thita Samuel chula hung lo koi ham thilha diabol lhagao ho he cho the Bible ko isimala Samuel in hitin se Samuel in tin se ati chu ai wanga khu evet na helena ichu ku explain de le sawal din achom lama kan se num chu pem tele Bible in kiche ta se e se pi chu pem tele hi chi hi lhagao lamdang lhagao bu thila lhagao Samuel lima hung ahi ati chu ipiti het seivam Bible chang khat kichi sanin nen sei pi wing kating First Chronicle bung som chang som le thum le som le li khu isima hele First Chronicle bung som First Chronicle bung som chang som le thum som le lia khu isima hele Saul chu hechi Samuel te ha Samuel ta banga gao belbul tu nya hon mi thil hagao to bang ita san pa hung do pa chen bi sem na thi ding a hi tia chu thi ta chu a thia chu Bible len pathin ni te ha sei chu Saul chu athetai a bizinam tile ama in pathin do na a thil se abola pathin thu angai ha na pathin thu a oi lo ji a chu thi he ti chu I biham pathin thu oi lo na chu man pi bolam ama in familiar spirit hagao lamdang ho thumok na aga hole adiso na pathin dong talovin pathin lagawen da la ta ya chu lhagao lamdang thila lhagao ho to aga kya ho ve ti chu ya chu thi het ya dai mu theu che phem tele Samuel them gao tabanga hung do athi nunga hung do chu koi ham thila lhagao hi ya kan sei do num chu phem so pite ho pathin lhagawin adal ha lam kai leng lam kai kiti chu koyana abelam thilha lhagawin abel ji hi lhagaw lamdangin a ho pi ji hi ya chu thilha lhagaw lamdang ichi doilak kaw to kimat ho hi cho zo si hi koi ho lhagaw ham pathin lhagaw hi poi diabol lhagaw lamdang ho chu a hi ti chu Bible imu chin san oven hi izuga sei nom hentin thumakai tabanga to a hi evangelist poto ke ho limna hlandinga thupi poimota ta in sei khom deu hetain ama sapena ani ke ho limna diwa in dei sa chu pham tia hele nikhat ni chun video khat hong viral ma jingin nu chin kholamin evangelist chin kholam tipi me tin na koi ma min evangelist in pom hi zong le evangelist nu chin kholam ama in pian sem tile idan hona gol chu pathenin aman cha adam la eve agal hep ahi ati chu
ka ngai to chat na le nui zat jong ka san chi so ta comment di jong he pon na he jong le evangelist pu in na input khat la ni nan sei no mal lung set tan he chi chung chang thu hi hen sei ti mo chi sei ma sang chara za thu ma kai ta bangana sei pen thang ga be lap ta di sol chung chang pen chi bet na hi le Bible chu se first somewhere bong som ni get chang gup tu shima hi le ki chen time tin sei pakayin phone call hong thop in he ya chu sol in pakaya do wangin pakai jena hen don ta pon amang hi han urem hi han thiem gaw ko na jong ado bu ta poi ti chu na ya chu pathirin adon but lo khat ama chun pathin don but na ding mun ting kam tin media moi ki hol le le hin ai wa pathina pum don but ta lo chu ke hat lo e hi chu hai te ke chan ke nan langi le chun sol chu he tia chu lep na lo ding pathin ro chu ni bel hanang le phading na nei in ai la pathina ho pi lo na sa sai ta chuin ko man ta ya chu lep na ni la khai o hi chu het di we ai le chu ta banga chu pathirin a ho pi lo pathinin het na pi lo gaw pi lo thiem gaw hi le jong a pi lo khat no chun pathin ka he pathin tabang ka he pathina konin hi tabang vision ka ne ta inam pum pyo pui cha ve ya ma chei na bible a sima a hil chit na no ma cha lo pathini gul chu amang chai na dam li jong ne hep sai ti ho powa in su ngol de ki na ni cho tabang hoi ve tinga le ki hep na sang ta khat chu hi na ma san nong ka ne sei tai Bible chang ni sim ti ngai le ki chen ta pathin tu na sei khat chu adam le if thinin ama te ni het na sa ga het lai point la hin la pathinin athil sim ho zo si hi ama si le phet na consigns a pi su ke in thil chu apha le si hil su ke sa hi in ai lai cha chu ama chun ipit panga deilan ki simam ti chu pathinin mihim te sila phet na khut an nga mi chu ta banga chu setan jong chu teng ta le van ki lo zo si ta banga chu amo sila phet na thu pi su ke ya chu pathinin gol chu aga sol him mo nga adam lief aga na ding chu I ma cha bible a hil nam po in ai chu pathin chun koi ma cha hlem ngai po ti chi ki chen ta pathin tu nei hil le sana Jacob bung khat chang sa ngo bo ji sim ti ngai le hlepna na chu te mule pathin patip ka hi pe man ki ti dawin aje chu asilama chu pathin ama jing jong ki hlem lo hi ati chule koi ma cha jong hlem patip lo hi ati ya chu pathin ki tin koi ma hlem pon sin la koi ma cha mo nong hi aman he na sa sai ta chu aga pui lima a pi ha hlepna pui lut hinai sai lo hi a hin la pathinin thil chu asi pha mi him te hil su ke in ni chu zu EPTD ni adiu ham EPT thulu isium nam pi chu pathinin mi him te sila phet na anga mai tu nia jong chlai mun chu thila hi ai lo le chi hi pathin thu hi chi thila thu hi ti ki loi amuna khunang thila ni him nang khu chi ni him tia pathin patip dinga I so loi po a ye chu athu a hi pathin zo thu ham thu ta ham ti chu he the dinga I ko hi yu chu phati ke chan he thei lew han tunia hi thilana to na yo si ila wa ko na het man lo ka mang jing thei ya chu ai hon ilungi ta sa wa pathin thu ni pi sem ti chu idan nom lo je wa chu thil ha ki ti chu ila wa ki chin ji in ya chu tu ni viewer on phati ke chan he ti win thu di le thu ta ipi ham ti pa chu thilana to pa zo hi het chit good ding chidung ya chu pathin na to hi ima chal pi ding chu ti han langi le ai ho chu gal zo na ding a he ti chu ki chen ta kain sei pi he ai le to anjwa ka sei iden hona pathinin gul cho man cha he ti chung jang thu na su hen comment no chom cha khat sao lo di ipinak ti to chu iden hona chala iden hona chu pathinin gul cho man cha he ti chala chu ne khan comment wang we ka sei chu ki chi jing lo dan ham gul chu okay pathinin amang chanai sai po in I see pathinin gul amang chanai sai po in pathinin mi him te ki ti chu ama sila phet na ki chen ta
guideline pi sa hi in ya chu diabol ki ti chun goal chu hi man sai pathi na man sai lo wa hita bang adam live chu na la thia hung chu thei ding am ja chu pathi ne adam live ko ma chu china ne ni na la thi hon ding a hi ye chu ka tu se ngai khian hanin ani ya ai ma adam live chun ni pe bola thila thu se yo chun ngai ta cho na thila thu se yo chun ngai ta cho adam live chun ya chu thila thu se ngai ki thi na hi ya chu lei tur ho yong twai diabol in siol cha bi na kil dan wai tan siol ki ti thi na mun in ya chu tu wa chang si chu athiring ngan hi wa hi ya chu na thi nom lo wa hi le thilo o chu hin dal ha bin na tu ngai ti chu a ve ba ke do na wa a ya chu na pi no vin siol cha bi chu nang ka pi na hi atia siol chu lei tur la su do hi ya chu to a chu mei ta ta na ka ma sang wa to a chu lhagao me a ki hal ki ti pe nong ho le no ki hal ni we ya chu nung do loi ven ti chu pain tip now ne ai le ki pa me hi chu phat sa taw tin aban na hin lhagao maya ki hal ki ti hi itabang ham na ka ga che ka ngai to chana la hin Pathenthu he khat ti da Pathenthu sei khat le Pathenthu hil khat dinga ngai to la lhagao maya ki hal ki ti hi bete se dham nui zat jong om ka sa do livin aji chu lhagao maya thilha ki hal ki that ki ti hi hoi langa ipi power aneya thilha atha the ham na aban ting le thila hi koi ham bible dung jia chana e ho chule pu pa te chu ako na hung ke ta san chule mal tong si te tui hala lai be ham ki ta san cho chu bible in ipi a he ti am chule lhagao mai hi umam bible a he na chule thilha chu ki that the ham ti hi neo khat in seyo chulai nan sei ma sang cha khat in kaw chung chang jong hi ni khat le akit ting la kaw chung chang sei na ten hi jong le kan sei wang vai num khat o min na chulai hi kaw ki ti ting a hele e hola hi thing pana chu hi chite chu kaw si ta ke ta sanum chu ai wang bible chu vet na hele wang chun hi tabang lhagao lamdang na to na hung ke lang ho zo si cho hung kon do na khat hin tin kon khat loi chu ama te chu ke sei te kaw si te hin ki chen pi lo de achapa te achanu te ki kham to pi na uma cho tu ai hung na lai chu ya chu cho hi ngai to hele so pe te ho thing pat na chu hi tabang ho hi pathin ho na khang hi ta in mi him hi koi ma kaw si lo hi chu hi chu ka ga sei nom wang bei hin tin tu hin chila question kan do chu hin comment la chen kate ole ke pa me lhagao mai GMFDI thilo ho hi ama amenga khonga me ta bin na ya chu pathin thui ma cham lo lhagao mai ki teaching mana chu ipm khata hi ahil chit no bible a fundamental belief of pan sat na jong ma cham lo ama amenga hi tai khonga moi ta ya chu amaro na mereng hi thu sei do wa hi tia hi pathin thwa ko na amu chi u jong lo amo se jing hin bible hi ba tinga hi le ki chen ta pathin thun hi do ta bang sei su ke in lo mai lhagao mai ti pe nu hi pathin thu ti na hin ai chu spiritual fire ki ti hi pathin thu sei na hi alang kha sei dinga chu chong le mai kong ki ti hi pathin to yong vat sa na hi jing in chu ting ta la mai kong ki ti holy spirit baptism jong vat sa na hong ni jing he bible ai vat sa na chu exodus bung thum chang ni bung sim ting ai le pathin chu burning bush sam kilang cho hambo la mai kong ang kilang tyo ni movin ba that exodus bung som na thum chang som ni la khat obong sim ting ai le the pillar of fire may loma pathin izia cha te zana ni puisi dan hoki mun zin the hebrew bung som la ni chang som ni la ko bang sim ting ai le our god is a consuming fire ti hoyong sei cho ya chu spiritual fire kiti hi the living presence of god pathin hingjing pathin eyum pinaw vet sana hi jing cho to ayong chu ipijal lhagao thinga baptism ichan ham mai kong chu ipijal lhagao thing baptism to kite kam iti tinga hele pathin hingjing pathin chun eyum pinaw vet sana hi cho hi chu ki chin ta kilanga hin ya chu bible hi cho tamon ki mun vet sana melaki bung thum na pen khabe ga sim ta dile melaki bung thum chang ni no bang sim tinga le ai na wangin
ama hung na ni khu chu kona do zo ding hi ama hung kila ting apang zo ding koi ham pathin tu ni ta chu sei aze chu ama hi sana heng pa mai kong bang akong ina ti chu viewer ro sana ta ngai ben lam aze chu ama hi sana heng pa mai kong bang akong in pun sop ho saban bang in au me ama chu sana hlazol pa bang le dangka hlazol pa banga hung ki tung ding chu tiang le levi chapate asu thinga sana la dangka ha zol sel ding paka hinga thil tu di ke tu cha atu do ka siwa asu thiang ding a hi namowa pathin hi mai kong to te ka jing ha in hi chi mai kong pathin to ke te ka na pen chu pi ve sam ti ting ta le pathin hing jing chun pi jing be ti phot chit na hin i pi ja hi chi mai kong hing jing pathin chun pi ham ho zo si su thiang ne diu ta sal lagawa su thiang sel hin khu i nei the ne diu wa pathin ho hi ama hing jing pathin ta kila na mai ko nga cha pi jing wai a hin la GMFDI te ngol thu bangin mai ko nga pathin mi ha le mai ko nga pathin hi ti chun thila ti a ha le ai lo la za na hi tin mi bol ki mi chu pathin pha khat cha ki mi lo hi lai ala spiritual fire ti lam panga pathin pha ko na hum ki mo i ve ting ta le pathin mi su thieng na pathin an mi te pi no phot chi na in to hi chila ya thilo ho banga hi lhagao me ka halding khuchi ka halding pi ka halding to ta bang pon chikya to na ta bangan pathin thu do na ngan in I da bang thwa ko na ki mi lo he ti chu tu na ka sei do nom na hi bin thilo ho ki ti pathin thu ngai ji jong hello a hi ben to bible chang ka in hil chit ho yong chu thu ki se ho jo hi hoi na ya lut han pong chu a bilkul lang kha a pot den lang kha a pot pe ki de yin I ma cha ki ti mo mo he thelo di wa in a la pathin thu khul gi le thu ta ngai gi ye ho bom ki chin ta in thui heaven lang lhagao me ya ka halding lhagao me ya ne ki halding hai ki ti ho ta bang hi diabol lung changai bo in pathin in lhagao me ki ti ami pi na le ama a thin tho na lam imadal naw le pakai lhagawa kal suna in na pawet sa na bo ti chu tu na ka sai do no me in isun tu ni imadon imareng win ki lem po ti ti chu ka sai do no me ai la ki fa mi lhagao mai ki ti hi bible hi mi ke hal na a pon lai kan sei be num chu ham tele thilha kaw ki ti hi koi hao ham ati hal bible chun satanin wana ko na ahin kail ha van til thil bol thei bol mo kedang jong bol thei intelligent being ho cho hi ve te chu ama ho chu pathen lo pi na ako na cho mo hi they are corrupt na corrupt hi wa hi su che wa pi tam tel ama ho hi lei se na lhagao lamdang kiti lhagao phalo kiti ho ama ho chui chu ama ho chun inam sungowa akti ketile aimi la chu ka ten mal tonga hung kelang ka tele mi thi lima hung kelang ka teng le doi la kawa hung kelang ka teng le ko bru te hung kelang siwa te hung kelang na hi cho chu koi ho ham thilha iti ho hi koi ho ham atia hele kausi iti ho hi koi ho in na heta chu mi sunga na ato ami bol gim ji ham thilha kiti ho chu koi ho ham wan til gilo ho hi bo chu chu I het chit set diwa de umintin aban ting le thilha hi ki that thei ham thilha ti tela wan til gilo ho chu ga hi hita ya bible dung ju ya chu wan til gilo ho hi chin khulam nu chin khulam ina tha thei ham golang thang len se tha thei ham lhagao maya hali thei ham hi chi hi pathenin jong abol lo khat hi in bible koi ma chan jong them gao ho hen lang pathen mi ho hen lang koi hi jong le koi mana bol kha lo ama hon a bol lo hen hi ja chu athil bol hi pathena kon hi lo hi aji chu koi ma in lhagao lamdang thilha kiti ho hi ahal kha lo hi ai chunu bana chu pathenin jong diabol le nungjui ho hi ipia lo de hatia ninu nung le ahal de hati chu maya da mun maya chu ahal ding ama ho chu ninu nung ting le hal wam ding hal li dinga hi they are reserved chu ki khol khom hati chu pathen a khol khom hati chu ya chu thilha ki ti chu koi mana hal thailo koi mana tha thailo
hi chu ho hi Pathenthu a kon jong hello pathena kon hi jong hello mi him lungel su to ngai to a na su tu hi sa ma thu ki sei helwa hele doi thu hi bove he cho hi Pathenthu hi po in ta san cha ten e hon i ta san the hi po hi cho hi ki lep hla na hi bove abana hin G-Pay hitin phat sot do na digin kukite hi lhagao Israel hi ve atiu cho ta sa Israel te chu Israel gama ho kho hi tawin kukite hi lhagawa Israel nam hlan hi ta ve atin chutia hele Israel chu khat langa kho ma Israel ni na chu champura lamka ti na hin Israel ni umai ti hen he chi chung chang hen ngin hen sei lang ka anjo ti la kyang khat ni ga sei no min Bible a hi Israel izat umam kai mu do la hi Bible al lhagao Israel ki ti hi Bible a chang khat jong ki ji lo hi khat ve yong ki mo lo hi lhagawa Israel ti tinga hi it's just a theological term na Bible kampau he lo hi he jong le Bible a hi Israel izat umam khat bo mi masanga Israel ho jong Israel tunia Israel ho yong hi Bible chun Israel ta ati chu ya chu masangla ya Israel ho la yong chu Israel ta umin Israel hem ome ati na Bible chun tunia jong hi Israel ta umin Israel ta lo ume ati kin ya chu khat hi jing hi Bible a sei hi anjo ten ibi ka sei nam chu hin hil chen nang katin evangelist pu phat in peng kate wala ki pame ani sei ki tivin sei thei dan danin thio ho hi sei bangwa chu lungdon don umai tawin hite bang lom lama satan su ngol thering nam pi wa mi za nom kha hi wang sit pen ta chu hin na ya chu a hi lo hi Bible lo hi pen pi win tin ngol pen win tin Pathenthu ki ti mo ma a hil naw ki ti mo la thei mo mong ta lo ita bang bihim ngan chu wa chu thlasit da mum khat ve mu da zo hi peng win tin ai wanga pulpit chunga ding do ta sun kho video viral hong velo chun Pathenthu sei ki ti mo lo ai ita bang ngan chu hi bin ya chu na mo mong ingol naw ki chi sat mo mong hi ti ki chin ta ki langai Bible hi ting ta hi le Pathinin ai ho hi ki chin ta ai hil naw amin mi zo si Pathinin ama ta san zo si dinga ko su ke ho hi ki chin ta anam lan a hi ti chu Pathinin a phat chi ne vet sa na banga first Peter bung ni chang koi kha ve ga sim ta di le ki chin tai se hoi ta ngai vel lang viewer zo sin hoi ta ngai vel lang Pathenthu ni pi se yam choi pha ta ke cha het di hi chi sol cha pitalin ki chin ta gentle te hi nga le kha thot ni bol chui first Peter bung ni chang ko na pa isima hi le hi tin ki chin tan Pathenthu na sei a hin nang ho nam than chum leng thim pu vai pi thing chule ama atum hidinga Pathini te ne hi wa hi tai chutia chu muthima ko na ama wa kidang ta sunga lu dinga na ko pau phat na chu na phone do theina ding wa hi masanga chu mi te hi lo na hi wa hin tu wang Pathin mi te ne hi ta ve happy na chang lo na hi wa hin tu wang happy na changa ne hi ta ve Pathenthu ki chin ta se ki chen ta Pathinin ai ho Krista ta sanjo si hi masanga chu Pathin mi te an hi jong le tua hi Pathin mi te hi ta ve masanga chu nam than hi jong le chun toy nam than nei ta ve masanga chu nam thing an ti hi jong toy nam thing nei ta ve Pathin ko han chum kyo chi chin ta ai sei pi wei na thim pu chi jong nei ta ve tin lai cho hi bang lom loma Pathin ki chin ta thua ai hil lai ta wa akal wala ti wa Bible acham kim poi ti wa mun chom bele khana mo le mon thu phu na ki bol a ki kai lu wa mo le mo ki thlem wa ku ki te ju Pathin ngai lu di sat dana ki lam ichi Pathin do na sang pen in ichi Pathin tu kal na sang pen in hi ta bunga tu sei ho hi another gospel itiu gau sak na chang ding ho chu hi be ti chu ki chin ta tu nei si do no ma hin chu le Bible nang ki chin tan hi ti na sei na la in Galatia bong thum chang som ni la ko bong chu
isim ting ala pathin thun kitchen tan ei kom na lai ven hoi tan ngai ven lang hi chia chun juda mi Greek mi am tapoi ti chu hi chia chun naga mai thei mi zo koi ma am tapoi English te China te Spain te koi ma cha am tapoi su lo jong om tapoi nu mai le pasal jong om tapoi na nu mai le pasal ti chu khat hi tia ki nui si ta pasal nu mai tia ki nui si tu ni om tapoi Krista je swa chu ibon chawa pum khat le thakhat hi ta ve ati cheno Krista ni hole Abraham so ne ve thuti bang ta chu go lu ne hi ve ti ipi se ya no ho Kristanum va hele na no ho Kristanum va hele Abraham so ne Abraham so ne ve ti chula hi chu cho a spiritual Israel ki ti penchu a terminology di ta penchu Bible a chung kim hui han lang hi jong le Krista im vaile Abraham son ki ti ho chu Israel hi na ding pa chu pathin in chan ba wei pi uti na in hi chi chu he thiem thening le hi ta bang teaching chu imung chik theni de wa chu spiritual Israel hong ki ti ai alai chi spiritual Israel chu specific a thila pu khatum ki jong lu na ku ki te chung se hong se ha na ding pum lo ibon chawa vanui pumpi yo si hi Israel mi hi tawe tin hai chu aye chu tu nai viewer ho ko mang ka sei pi nom chu Israel na hi lawa le hu in chan lo di he tu ai Christian tam ta Gentile dana ki gel na lai chu Gentile dana na ki gel lai sia chu van ga ma ding na nga ding mun lo hi tin ki het di we tu ai ke Gentile ke ta po in I am Israel the true Israel crafted in Jesus Christ pe chu Krista a abba aung ki khai su ele ibe ha hum ki zok mat Krista to ki zok mat aya chu Krista chu Israel di ta hi chu Bible hi chi Israel di ta Krista chu tu na ke to ki zok ba nei aya chu tu na Israel di ta tanggam Philistine gam na nga mo ku Israel ta tai ta pon aya chu Israel ki di pathin physically a DNA le biological function of a ta pon pathin Israel ki ti Krista ko na ping do habu abet ai tai ya chu tu na Krista ping ne hi le Israel di ta ne ya chu Jerusalem a ku iga chen Israel ki chum loading lam ka hi chen da nai le Israel ki mo chum loading ko hi le Krista ta san zo si chu Israel Abraham so na hi ti chu ki chen ta pathin thu nei hi le ya chu ka so pite ho na bon chawa tu na hi Krista a Israel di ta hi ta ve ti chu ki chi ta ita san so ke ding he chia chu kinep nai nei ding avum avala thu ki hel na thila tu phun ho po wa nang le nang na kilap kul lo ding pathiring ku ki chu Israel ai tai tia ong sei tum na ding pon Bible to ki to lo lo ai ta bang kil noi thila na to na he ti chu tu na ye su ke ri te ka sei do no me chu le rom bung ni chang som ni le ko long ang ki chen ta na sei su ke yin ibon sawa sol sa polin i het team na dewa hitai ki chen ta pathin thu ni sei ai chu i choi isim ti ala ki chi ma jing lung dan di ma cha lo hi la hi rombong ni chang som ni le segya pa sima hi le api na chep tan lo mong dan thu ni su chun lekha jema thu le chep tan dan nu ya jong dan thu su ki anang ma na thi mo sa lo ding ham abana apola mami mwa juda mi hi chu juda mi hi poi apola ma ti chunga chep tan hi poi asungila juda mi hi bo chu juda mi a hin chule lekha jem hi lawa hagawan lungil lam chep tan bo chep tan hi ama chu mi him pa cha lo hi lovin pathin pa cha hi ya chu Israel hi na dinga qualification hi kisana ki ve ta pon ala Krista ti sana chu ki ve tai ti ki chen ta pathin thun ei hi lo hi amen hi ta bang chan vo lo pi ta chu pathin ei pi hi male Hebrew bunget chang som na ji sim te la ki chen tan pathin thun sei Hebrew bunget chang get nai simai le ama spen ga sim ta ding ka ting chila hi a zeham ti le ama ho chu oi mo na ti chu na zawa a zeham ti le am ho chu oi mo am ho ti pen hi Israel ancient Israel ho sei nai masang lai Old Testament Israel ho sei nai veven ke man Israel phungmi te le juda phungmi dinga kitip na tha ka sim do ding ni ko hungrung ai tai ati kitcho Israel aluisa pathin to kitip na suke mi ho pathin a oi mo ai la Israel to kitip na tha ka sim kit dinga ti hichi Israel to kitip na tha sim pen chu spiritual Israel itio Krista ta sanawanga Israel la ngi sim ho cha sei nai ya cho hichi Israel tha ho ta chen pathin ta ba kitip na neyam Hebrew bunget chang som na ji sim ti ngai le hichi ni ku ho nu nga hi
Israel to kitit na tha ka phu do ding hi chi hi ati hi chi Israel kiti pen hi khulanga Israel sei nai ta pon nang le ke spiritual Israel sei nai alung thim wa ka chon dan thu pi peng ting chule alung sung wa ka sut ding ke ma mo pa thining ting amo ka mi te ding namu ta wa tu nai pathin mi te I ta win pathin nong ai ho pathin a he hi chu ki chen ta tu nai ha su ke dingo ya chu ku ki ki dibau si a pathin spiritual Israel phone ding pon tu ne pathin thu ta gi bul phu ting ta le ai ho zau si hi Israel di ta he be ti tu na ki chen ta I mo de bai lu khu ne go khu zia Israel hi na ki chang hi lo chep ga tan ja Israel hi na ki chang hi lo kut le dan thu ho za na ki so na wang ji a ai ho zo si Israel ki sim hi lo win an la Krista ngai lut na wanga chu tu na Israel di ta ki sim hi ho ai yesu tu ni bon cha he so ke ti thilo ho ki hap na in I Christian hi na Krista nung izui now I fundamental belief le mi pi ha ta san lung pi khana ki ta pathin thu ta san na pen hi ki hap chat be sa po hi ti ve hi to zo si thilana to na hi ti chu tunin I bon chawin he ti ve ti chu pakai mena na bon chaw ka hin tip naw nei in pathin chu ku ki politic affairs sa hung bui dingai pon pathin chu vanui hu hing na dinga bui he ti chu ki chen ta tu na ka phone do nom he chilaya asang ta ho kip kiti he koi ham angol in khong in check thu ki se ngai lo chu he tin comment chai la comment to mi gao sam tin tu nya na tu se yo si pathina mu so ke hi ki hil na ngai lo wa hele na nga de nga wang sit na nga ni den ti ka se do no me ki zai oi pu mang boy na za o mo na za lo le hin ji do ben comment an sei dio na voice ko chi lo da nei check la ham boy le a ki za nai hi pathin thu ngai gut lo cho loi chi asang pa ho kip ki tholo thilo ho loi thu ki se ngai ven lang na deep in hai hi tong pathin thu na khil no ngai tong I bi bolai tai thilang ngai se na ki thla sa ham pathin thui ngai mas na so pite hi chi chume pathin thui ho ke ngai na ding bi bolai tai hi na ba na me nga na khon ma pathin thui pi se na ngai mut lo ha no ngai lu na ja lai na ki tong chume thila ka no nga na pathin ke yong ki tian ki thla so pathin ka na ke bol phu lo lo hi la chui tai na no na ni nga gam tin na se chu pathin cham hem ki ti hi anya ke home side in head lhagao ke phone na o za te ka hi me pathin o za te ka hi me na ti wa no chan na tu se mo ngai mo tong mo hi ti pi ai khu na man chi na pi ro lhagao chong le bo chu no loi check na pi ro khu na mo wa ong lim do le khong si da si ke bo ging bang yin chu lhagao chang ka ya ti chu lhagao o za ka ti chu ana no pi lai mu na comment na chu pha mo sei the lo bai khu nei te man ji mo comment ai bu ke lo pi ji ong la tu ni no ho thu mo ki sei as kan sei ji ne lo va mai u mo pho lo hi lo ba mai tai khu na man check okay
hichi mic hin jang ta ding ka ting azo ti lo hong phat thing len jang nang ka te ai le chilai comment ai pn se ham ai pi le ama wa hi ti se da chapang pau ji hello lai ham ji kizil lai a hi ben dan da ta diu tin ai pi le chilai kan sei be num chu pe ham te le lhagao Israel chung cha zo ka sei ta lhagao wa Israel ka ti hi kilit sa ta le hang san ta ai sei wang wa hi I het lo hi ipi ke sei nam jong ne het lo hi ya chu no mo pen no hin a hin la hi chi hi bible la ki mo lo hi atu chang no khalo hi he jong le ipi sei na ham ti chu kan hil chin ding chu le GMFDI muna lhagao thu pon hin bol khu to kamai pakin ga of the ding chi GMFDI muna lhagao thu pon hin bol khu to tua anung zui ho thu sei khu ngai leo chun lai ko na khan sei nom chu pi ham ta hele lhagawa Israel idi tinga hele Israel hi lhagawa ta sa a pathenin akna sim hi khat chu aji chu Israel lui ho te taute pakai su krista hung masanga pakai su krista khanga hi ki hom khanda na ibol ji wa chu I het theina divin hin seileng pakai su krista masanga Israel ho chu Abraham chil ha ji a chu thutip ma ko na pathen mi thutip cha te kitip na mi te ta chu hung ke kowa Israel ta chu hung ki min sa hi win ama ho chu lhagawa jong hi win ta sa jong hi chu na aile ama ho chu Israel ta hi chu bijenam aji chu man pathen thu pi in wa chep atanwa ahung ding mesaya pathen kel ngoi no thisana ata san na pau ji wa chu ta san ji a thutep wanga ama ho chu Israel hi chu het dim deu chu abana Jesu Christa ong thi zo wa chu pathen kel ngoi no thi ta chu pathen kel ngoi no thi san wanga ta san wanga athu pi nin ho chu epiha lhagawa Israel he chu ya chu hobung jo tra hobung chung cha kan sei ki ran de hobung a jong ibat na hele pathen thu pi ni na Jesu Christa ta san ho chu ma chu pathen hobung di ta hi na asai ki chu ya chu Israel hi kukite ha choma lhagawa ta sa helo choma helo he Bible hi paten ve bilang na ki khial le helo he Israel khat omin jing ke to ajong Israel khat om hin pakai ta sana pathen thu pi ni na Abraham chilha a kisim ho ai bija Abraham ba chilha kisim hi wam pakai Jesu Christa ata san ji chu aji chu Jesu Christa chu ama chu chilha khat ki sei chu he ti chu Bible na heja chu mi tam ta hin hobung dang ho jong kan sei no men na hobung dang tileng ho angai jam hen mi dang ho ta san dang ho le pastor reverend ka hapoi koi ko hon thu sei ho ingaya hele Israel hi I hil chavei tawin aji chu Israel hi choma I koi win na Gentile tu ho hi Gentile he ten jo evangelist pon satan I ho hi en Gentile ke telo cho ta san jo si chu Israel ki simi chu Bible dong ja na Gentile te chu ta sana lut hi ta wa ji chu Bible te ka na nei chula olive phung chu Israel ke te ka a epia I ho hi abba Gentile te hi abba cho ya ki job lut ham a phung chom ke lo pi chu Bible dung ja chu a phung chom ke do lo pi chu pathen thu hel ho hin Israel phung khat Gentile ta san ho a chom khat is chu Bible na hil lo pi chu phung khat uma na Israel hi khat uma phung khat chu a phung khat uma e ho hi grafted ki job I hu chu abba a ki job lut ki job mat hi hu chu abul ta khat ba chu ki job lut hi hu chu he chu Bible na hil hi Israel khat ta san cha te ho zo si Jesu Christa ta san wanga thu tip cha te ho chu cha chu ki job lut a phung a chom khat ke do helop chu ki job lut hi chu he ja chu Israel khat hi in lhagawa Israel jong a chom min a sai pon hi e che hi nidang ting la chen dewa topic khat mo in sai kit de tan tin ya chu Bible en wang Israel ta min Israel hem o me te chu hi ju chu ni na ti dewa ni sei dewa na Israel ta min Israel hem o me te chu
tu nia lhagao wa Israel ke ta chu ha sei mana chu lhagao wa Israel ke lo he lhagao wa Israel ti lai wa chu Israel hem I kha deu chu ti ja no me chu thing pat na chu lhagao Israel na ti wang wa chu Israel hem ma pang zo hi ve ti hi igigel do ni de wa ka sai hi in abana hin GMFDI hi kai mo do la hi hobung a hi poi ti hi ki chen ta in kamu in chule Bible hi hobung ki ti tinga poi mo am chule hobung di ta hi Bible in itabang a he ti am chi hi evangelist po to kan say ding hin chema sang chun ipija chi kan say ham tia hele nu jen kholam hi ipi hobung mi ham na hoin ki khom he nam GMFDI to phonum na hi hobung ham ama hobung a hi po he ti chu ai wanga api bolava ipiti chutia hobung a hi lova le hobung hilo pathina hilo na pathina hilo hobung hilo chu iti athu seina la the ham pathina kon heti tina nata san the ham khatna ani na hobung hilwa le mitam tan hop som mai cham na pi ochu ipija hobung lo chu hop sam mai cham na pi ham pathinin hop som mai cham hi keya a hi ti chu e chu explain dila sau ta lut de jong le hobung hilo chu ipita hop som na mai cham na hlut ham na aban ting le hobung di ita kiti hi Bible a ki mo thein ya chu hobung di ita a hi lo chu ki mo chen sa na hi in hobung di ita a hi lo wale ipj amitam tan chu na zot la la yom ti hin na gel divin kadain tu hin evangelist pu koma hobung di ita Bible a ipiti ki mu am chule a characteristic chu them khat imi pi na het theding in hin sei wang ve lang het be lam ta in simple ta in na chom khat mi te hon het theina dingin hobung di ta chu Bible in ipiti sayam ama ho chu itabang hi deu ham chule GMFDI hi hobung a hi poi ti pa chu nang man jong in sei lesin phat kan pe che pa me na za su ke na usna viberon voice bui ma cham lo pina azwa spiritual Israel pen chu chlai men ang chun link kan ta do in spiritual Israel hi pi ham kitchen ta ka sei na amin hi chu zo ting le live ki chelo non chi link chuna mi awan na ni ki refal theo in aba na ni vet wa na ni ngai te te du kain tip naw na hi pathil Israel ki ti hi koi sei na ham Israel di ta ham ti chu ne het nom bala chiling chu na ni vet diwa hin ten ai le chlai mun a church ki ti hi pi ham chingkhulam kausi business born mu hin hobung jong ka hi po ati ai wanga hobung hi ade hi ngai hobung ki ti hi apiha tul to chut be jinga na hobung ato ding do sia ani ket pa igam piwai thila ko lu na hi ta ju business a ki chi mai in ni chinu hi itabang ham ti ti ngai le mun thing subu a pathian do nu cho hi ti ju ki chen ta ani ki sei jing sa choi ta rombung som lo gup cha ngai sim ting na Bible hin tin sei in hoi te ke chan level lang chule a inna ki khom hobung mi te chung zong chu salam ani pevin kasata epinitas asyagama Krista ta sanma sapen chu salam na piwe hobung ki ti ki chin ta sol cha te khang lai jong nom jing sai tai ti ki chin ta pathin thun e yelo in ban ta le 1 Corinthians bung som le gup chang som le ko jong isim ting a hele ki chin ta hobung amin pha amin 1 Corinthians bung som le gup chang som le ko jong hi Asia gama hobung hon salam na buwi Aquila le Priscilla in hana ki khom chang sti to pakaya salam na bu ta ve ki ki chin ta se ya chu hobung ki tio jong hi early church khanga pa na anum jing saitan hobung ki ti ivet tingal ki chin ta ama Greek letter ko na ung kun don be ni ecclesia ki ti choi in ek ti ting la out ti na in banta le kalio ati tin la call out ti na dana chung ke ni ecclesia call out people chosen people ai lai le church ki ti chun always refer to people ti ta bang chin ta ki he ya chu tu na Krista nang le ke hi ko do hi wai
chon sit thim noi la mu thim na ko na ko do ai wai hi to zo si ju Krista ki pan tu pha phung ding le ama ngai lu na thu pha hi lang ding a pathina ko do mi ho chu ai wai hi to zo si ju call out ki ti call out ho hi pathinin a bil na ve ei pon call out ki ti mas pena ipiha ema hin kule ema lungthima avet in hi ji kitchen ta mas pena church i dol ta chu e le hi church function di dan ho chu bible kitchen tan sei avial vele mu themin e thel sonika lekha bu hoi sima sol cha te lekha bu hoi sima bantale azat chum chum ai sim tingai le ho chor cha te ho zo simun chom chuma ho bung mi te ho ani visit leva ho bung mi te ho na taw na ni man le ho sang tam ta ki mu zo ke jin he a chu hi ho zo si ki chin ta pathin tun ei hil na ki bung kha tom le yo tinga le pathinin Krista chu ho bung lu chang dinga pi he ti chu tiang ta la Colosia bung kha chang som la ge sim tinga le Krista chu ho bung ta sa chu he ti ho ki chin ta sin ex bung ko chang som tum la kha bung sim tinga le sol cha ti hoin hi chi Krista ho bung a chu lungmun le chamna ding thil tam ta sei su ke na ya chu Bible a chu ho bung chung chang ho thil tam ta he ding su ke mi ya chu hi chi ho bung a function ding dan ho chi ve ting ta hele pathining ki chin ta a to ding dol a responsibility a characteristic lo si ki chin ta emu do sa amas pe na chu hi chi mi ho loi chu call out ding Krista ke pan tu pa phung ding sing ta le vanui le si a na mission vanui le si a va choi tu hiding vanui le si a hul na thul samphunga Krista hung kit na dinga mi ho zo si vanui le si pum pi siam tu na pathin mo pu na pi chui ai le tu nia hi chi tabang characteristic chu test me no chen GMFDI ki ti chu tin mo ti cha yong hling zo loi le tu long khalbut pon vanui le si pom pia pathin ki phuna nam hlan mi te akiti ven leitur cha jong khelbut bovin tui bong cha jong phazo pon hi ta bang chu ho bung ki thei loi ya chu ho bung jong ka hi po wa ti na lai cha kam sang ta wa hi chi mai me yong chu ho bung a hi lo now characteristic number 1 a ki chin ta fulfill ai tan ching khulam ki tinu chun ho bung ka phu nom lo ai poi tua jong hi mi tam tan ei ho hi min khat ki sim tin ho bung ha ki phu tin ki khom tai te ti jong ei zol zol jing ve ti chu ai là cái con lo cái cái khám hết tí cho nuông hành lang nuông hi hành lang hi zong le a purpose le a tup le doi chi madang hi lo pathin the great commission na ki to na mission field khat do dinga hi chi cho amma na to jing choi in a tup le doi yo si ve ting ta ai le ama purpose su bulit na ding ama personal gain su bulit na ding bo ngan in hi ta bong chu pathina kon pum hi hi theilo he ti chu tu nya ki chen ta ka sei do no min hi chi mei meang chu church a hi lo na hi a pho chi dei tan ya chu church hi lo na nan a po tham zo si chi ve ting tai le ho bung na to ngan agu ki dei ho bung na to ding ngan ho bung responsibility ki pingan cha aman akila alut ki dei hi chu pathin tei tom na sata pathin thu do na in ko so pi te ho na ki ven lo wa hi le chi khep na hi ti chu tu nya kan he sakit ni ve hi chu GMFDI ki ti hi hobung de ewang hobung na to yo si gunu ya chu mi chon sinu ki ti chui soma kha agu ki lo mai cham kha agu ki lo pathin na to na mo pu na ki pi church na to yo si chu le tu la ko pi ki in ki to nu chu mi gu chai bo in hobung hi him po ti chu ki sai do no mai ai lẽ cái palm lẽ zingin cái chế tại thiel tam ta hết thêm thế điều hôn anh say đó ta này bên dưới spawn lại say bề điều cả gã đây khát chụp ham thế lẽ hậu bung hi na nên nó ngã hậu bung đi ta hi na cái hết thế này bài bala imam so bete ho ome hoi ai mu thei vam thu pon bung som la ni na khon sim leo chun no ngã theng ni salat ha ki von namu dingo hin ama hi na characteristic khat kan sei de hi chu khu bible nu mei thing nu mei khova ki von va ki von ti tinga le ho bung vet sa na hin aji chu Jesu Krista hi mo lang akiti in ho bung hi mo nu kiti hi in ya chu mo nu dinga
mau pa ti mau lang dinga aji chu bright chu hobung a hin itabanga kivet sam bible a hi ti a hele von va ai lo athinga ki vonin a kivet sa jingken hi chinu revelation bung som la nia ki munu hun ipi a bolam atia hele ama hi na characteristic khat chu biham ti hele Jesu Christa het to sa na ta san na anayin aban ting le Pathenthu pi ani ni ati chu hay achu GMFDI mun hi pathen hobung a hi lo dan chu Pathenthu pi la apom povin na pakai Jesu Christa chu ta san dan oma pathen mina pat panwa Jesu Christa Nazareth Jesu ati wangwa anjo evangelist pun sei banga chu ana to thil bol ho hi pathen tei tom na jinga na ato hi Jesu ga sei be numin tu hin a chei na dingin light jong hong lo hi ji hin tu ni thil tam ta poi mo ta sei do ding kinom he jong le sei do dia lom ho tam ta sei do lo ding in om tain phat kino zap min bol tau tin live stream hi hung tong le nup lo de hin ji chun ging pan tan ke ya khu ale a chei na dingin okay a chei na adingin khanin sei be hatin anjo kan sei ma wanga chu kalung don na ta khat hi nu chin khlam hin ipi thanai na authority anaya pastor ho hobung lam kai ho na gam sunga lam kai pasal ho hi ha him jat jana ho jing ke ya na chule pasal chunga hi thuneya ki ngai tuwa ama in mi akau zat na mi amin sa zat ham pasal ho chunga jong hi ti pa hi na lungel nan se ding ka den aji chu peja chicken se ham tia hele nu jin kholam hin modern day witchcraft a practice chu tu lai chu witchcraft hi ipu pa te khanga banga chu phun ki sama pipiham ki bol ta lo chu modern day witchcraft chu piham number 1 me manipulate bolding me intimidate bolding me chunga dominate bolding he chu modern day witchcraft chu hin sei kit ne me khat chu manipulate bolding keding aban ting le me khat chu dominate bolding na me khat chu intimidate bolding ana to thil bol ho zo si kho na le hi chingan kho hi chu ya chu ama hin modern day witchcraft practice a bol hi ya hi mi chunga hi him zat ji chu ti telowa hele bible in pisaya numei chu pasal chunga lo bi chu numei hi pasal numei chunga hi pasal hi chu na numei lubu chu pasal hi ya chu bible in holam kai hitya mi chunga vai hom zat ding khu numei hi de hati lo pi chu numei in Pathenthu sei thei chu pathen na to thei chu ai wanga hung hai him zat hin vai in hom zat na anjo chun video khat viral khat ka mukhi the nu chen khulam him pathen jong a hil ji ati na pathen ka hil ji ati mina sata hen witchcraft mo hi chu thil ha doi hi chu si hitabang hoi purest form of witchcraft na thil ha doi diabol satan doi ai ya chu pathen jong hil thei pathen to jong kina thei na pathen tai tom pathen zalo pasal zalo numein lai GMFDI muna hi ha him jana thu asai jing ke hi chi hi nu jin khalam mu da le nui si mena ka sai he po in Pathenthu hil khat la Pathenthu sei khat hi na jang ke ka pho nei hi ka pho na hi ngai jin ka nu ka pho na na hi bowe ka sei sit na hi poi nei se hen te hi ka pho na hi bible in na pho hi pathen na pho hi chi hi pathen na tai tom sot na hele a khon ni le
lhagao thing tai tom ke ti chu pathin in lung thim sunga neu cha chana bol khele ta ichina bol ho hi na ngai lo he tan a khon ni le a khum kha ni ting le pathin in ngai dam na chan zo lo de hetai evangelist pun he chi chung chang hi ne lungel nang ma mu da hin sei kit no input tham khan in pio ki pa me chalaya wa i cho le plai pan he ti hi tuna ka sei do hi ka voice um lo ham ka voice sound ki za poi ti ki ta ve ke ya ki za lo ha ko ya ki za lo ham hin tha se yo kan tha se de hoi tan ngai bo ki za ta chi tam ta hi chi ta lag lo ai za ya bung som li chang som le thumi sim te ngai le ke ma o ka ki za hi hello ka sei de ta ai za ya bung som li chang som le thum hin sim ki ding e koi ham pakai lhagao lam pi ko pi theiding le athum a pangbanga ama hil theiding chu ati ai pathin chu koizna hil theya pathin chu koizin lam pi ko mu thei pi ding ham chu teng ta le sam number za som li le sigi changa na ong ki chen tan sayin i pathinu hi thil zo si he pa in ama he na chu ei ho hil cha thei po ti ki chen ta pathin thun ei hil hi pathin hil thei lo kha chu koi ham pathin ka hil thei ta peng nu chu na pathin ki san anui sia pathin ki san achowa pathin ki san hita cho tei to mai ya chu inu chi kholam i ting ta hele antichrist nature mo put in Daniel bong sigina antichrist nature ki sein a chu van pathin min tei tom nan thu na sata ta se ti chu ki chen ta bible chne ko mo in chi a chu hita bang chu pathin tai tom nu hita ki chen ta ki langa in yesun tu ni hin pathin chu ei ho hil thei ding hin ai sai poi ti het dingu ama mingol lungthim le ama mingol mile chat veina chu ei ho i hlep nai chu gut lo re ti tu ni ai ki tip naw he yesun pa so pi te hoi bon chawin pathin thwa ki pangda hi ti win pathin thwa ki song ling hi ti win phat tin ai achon se na pathin thu do nai ki phong do jing ding ai tua hi pathinin na sata ki chigal he sa in a chei chan ngei ga le sa du di ka phon do no mai pathin ki san tai tom nu chun miu sian mi si ding ma in ya cha angol na khu ni sia kilam angol na khu ni sia phun do jinga toy zum pan lung hana thoi tan hi chu khu an bol ding a morality nei lo ze le pe moral conduct ji anei lo na discipline feel na khu le si na ta sa lang ipi ta sa tu do lang ipi thu dol hi jong le aman thaina ding an ki bol do itan I tin tong le phalo ding a in ama ding a subsi chanangan jo a ki bol do he ya chui chno chun pulpit jong za lo mun thing ati de peng za lo hi la anu ma he ta khu mi mina sap lia mo pen a bon chakia pathin do na ngan he ti chu tu nai phon do no in pathin hil thei koi ma poi pathin lam pi ko mu thei koi ma poi tu nia tam khat ka sei do no me ke pa me ya chu pathin to imu khom don khom pathin hil thei ai lawa le pathin to kena thei mi him chu ingai to hai le ti za jong omen a hin selai sei do no mo chu ki chen ta i het diva dei ta chu phem te hele
hitabanga ama in ahil thei apho thei akina pi thei na anui si thei pathin chu e honi ho hingjing pathin bible pathin a hi poi ti hi I het chin diwa dei omahi hitabanga ama na kin alup pi thei akichip na thei anup nup ma room songa a hen thei na adei dia abol thei pathin chu ama doi hi chu adoi sunga chu thilha doi diabol doi satan doi umahi hi chu hi ya chu so to hi sama ki sei he po en thil hi achi dan umahi ki he a hi in ya chu ki sei hi ama in abol nup nup ma bol the ho thei pathin chu e ho ni ho pathin chu a he poi hi ji chun e ho ni ho wang bible the pathin hingjing pathin a hi he ji chu a hi ama on alpha le omega ti jong le alpha le omega a he po in thilha a he bove pathin mina hung kilep pa a hi aban le aman pathin lagao pathing ti jong le lhagao theng ni izat hong hetam kum izat hong hetam a hin la lhagao thengin lhagao thing ta cha hong ting le hiti tia an bowling a hi tia bible an la sei chu khat cha agui hlung pon mu do the poi hi ja chu pathin lhagao theng a hi po in diabol lhagao zo a hi bove hi chu hin tin a chaina dingin pungzat chani ta tu nei life phat chaina dingin evangelist po in thu khum khana na sei benu ma le khum khana khan hin bolin lang tu nia live bolo Pathenthu to ite ka an ho chu he chan chung he mai tan tin na sei no ma la thu chaina ding khum kha de khan hin bolo ke pa me light ong lo in battery yo se thigam ko tan ka sainom chu thilo ho na thilo naw pathin ni khu sim jingai tai poi warning ging jinga hita in ichi warning in da no wan tai ngol eo chi asang pa ho ki ti pa hi mi chou jing ho kha iding hin I tho loi tabang hi I ti ni tiong le wang phatna chungwa chu lo ding hi ti tu na ka sei don ai la tu na ngai lut na pathin na ko hi in ichi na het vai le no nya wang phatna in tu na pathin tu ki sim do yo si chu na lung thim ba ki chin min lang ichi thilana to hi gang chalan dal hawen chu pa kai mila ka tip naw ni e akit tiong le aban banam ki sei jing di hi ibon chan dam seli ti we ka ki pai question khat hong men hin don but wang ve yutin Lin Singson official thupun khat a kamu thupun khat na khomulo khanin kei jong khonei mo sa in atile pathin min lo pi na ding a hi kho na mo lo na chu kiti hi hil che no GMFDI ki sei khat kaza in okay he hi video khat hong mi hon short nin jong a hin clip do win na clip han sim do win kyong ka gaun kan mu in gang chain sei nyo ken chu khabe okay se akilap ji a bol thelo ya chu kalo pin ding ati in alo pin ding ya chi thila vo mong so alo pin ding a om sa mo ham hi chi thila kan no do ai ti chuna chi thila po hi zon chi ta ki chi me koi ma cha asu dam thero so alo pin ati aki chip na the au si business ading ho chu thai thila no ro da na ma le ma ki sei kit na ni to ban chi ki dem le le bo na ma le ma hi ye chun cho to banga chun ilungelu su bui poi ti we a bol thelo ya chu alo pin ning ati in I ma cha bol the koi ma cha su dam kha lo mi khat le ni be chu su dam jing tai la mi khat be chu nga chu kalo pin da ka koi dan hetile thu khat koi ma chang su dam kha lo hi la kalo pin ning ki ti mo mong chu a lol chang mat di bo choi lang thila khat mang phao bo dam sel ne ke ni pot tang ai le ki pa me ya chu so bete halaya question hung ki dong chu kyong kan mu in a video chu mi khat chu jem ya chu ka sei chu jem me de chu hi mi si phamo hello chu na ta san na nei ya ti se da head khama ta san ja chu ga chia ga zu na hi ven ai hin la pititam lai chu imu the chu pham tela ata san ta kyong kho nei mu so ta hung pen do a le pi se ya na lo pi na dinga khu
namu lo chu namu lo dan ding na nui jaram ta hi pathenin pakai pathen di ta Jesu Christa le sina hung len la chu mi cho el bai ho a khoto so khayan mi a bol dam tam ta Bible la ki sun hi in Bible chun athil pa bol ho mi bol dam ho chu ama chu a bol dam mi ho na ama na to thil bol phamo mong ho chu mi su dam ho chu le khabu ji di helai le khabu ho na dol lo de ti chu tam dan dan chu na he chu ai ho in ki cho na dinga man di lo chu ama pathen chapa pathena kon momong a hi Messiah hi ti het na diwa mi zo si kinep theina mi zo si ta san thei a hi na dinga chu thilpha abol ho chu hi cho chu pathen a hi na ki het na khat hi chu na a hela tu nia na ama ho in slaimuna ho GMFDI muna ho in mi cho elbai khat jong asudam po ven hi adi dia ni khat nia ka sei ta in hichi mi khatnin boldam mo hiloham ipita boldam loham tia question a hando la chu ipika sayam pathena kon momong hi a hele babar sunga hung lut lhagao khun mi ho kha su dam khop lo de ka ti chu jin ju phem tel mi them cha khat bo ko hi chu mi sang a koi jong helo mi ja khat jong thing lo pi chu na ma ho khu mi them khat intense mi som le zan ham khat ga hi mai the am dan chu ama ho abol dam lita chu khat be pathen lo pi na dinga chu abol dam den a hen la anjo evangelist pon satan abol dam thei lo ji a chu kalau pi na dinga kamit namit cho chu namit cho dan hen tia kho a se hen a hen la lai mu theu chu pe ham te hele hi se la ya hung ke phung pa khu mi zo mi pa father of lies iti pau chu hi bove ti chu imu thei ve na hi tu ni hi dei bangin life ki bol thei pon go azu in call a phe in light hong pon inverter ki bol hi in inverter yong warning sign hong jing khetan hi chan chun ananga taw hetin tu nia life a hung zaw kho zo se pathenin thu hung ki sei do hi het thim na pi vintin pathen thun ipi sayam ti pa he ka ko munom ji akan bolo hin hi chan chun ananga taw hitin pathenin life a hung zawa hin ve ho zo se pathen dam na pi vintin akit ting le tu hapta sunga jong kan bol mai thei bol wala sunday ni kit le ikimu to kit dingo hi pathenin bon chawin pi chi taw hen